He pō whakanui I ngā mahi I mahia I roto I te pauaka whakaata me te kiriata I te tau kua mahue ake nei. Koera te kaupapa o te hui whakamānawa o Qantas, me te aha no te iwi Māori tonu ētahi I momoho I taua pō whakamiharo. MasterChef New Zealand, The Apprentice, One Land. And the trophy goes to One Land, Greg Heathcote and Bailey Mackie. O Bailey Mackie he iwa taunua ki roto I enei mahi kua putatone tōna ihu ki mua I roto I te mahi whakāturanga mo tuhinga. Kia ora tātou e hui nei rungi te kaupapa te pō. No reira, no te reo Māori, te Wikitoria nui. I tīmata mai te mahi a Bailey I runga I a te karere. Mai te wā e paku ana I whakaroa, pirangi au ki tū hei kairipuata mo te karere. Engari reira ka kita noa ia I te mahi o muri, me te whānui ake o te huarahi mo te reo. Ko te Māori te rere kētanga o Aotearoa ki e te atu whenua o te ao. No reira, hea te take kei te hamama tātou, kia tātou. I nā enei kua ki te ano hui te reo e whai manana I roto I enei tūmomo whakanui. Te hōtaka tino pai. E tūkahi ka tea Maramena Roderick. I nā mahi pikitia, kua tino pakari, te whakahāngai I te ahua noho Māori a Hapori, whakatinana I te kaupapa. The trophy for the Qantas Best Feature Film goes to Boy. Trophy goes to Taika Waititi for Boy. Taika Waititi for Boy! Nea te whakaro tātou, pēra ia Ainsley Gardner, Taika Waititi kei te tino kaha rāua tahi roto I wārāua mahi. Hei tā Bailey Mackie anō, kau e mataku ki te kapu atu I enei mahi ahakoa te uaua. Kau e kaukau I roto I te wai mahana me haere koe te kaukau me ngā mango nui I roto I te wai makariri. I roto I te hitori o enei whakawhiwhinga, hea hātu hoki e kōrero I tērā, ka wanuke, Sini Manganiu te karere.